Zdravo, đaci! Kako ste danas? Danas objašnjavam uzročne rečenice. Ove rečenice imaju službu priloške odredbe za uzrok. Govore vam o uzroku dešavanja radnje u glavnoj rečenici. Dakle, vaše je samo da postavite pitanje zašto. Odgovor će vam biti zavisna uzročna rečenica. Evo primjera. Naučio sam zavisne rečenice jer sam slušao Jecu edukaciju. Ili, pošto sam naučila zavisne rečenice, idem kod drugarice. Ili, dobili su petice iz srpskog zato što su naučili zavisne rečenice. I to je ono najvažnije o uzročnim rečenicama. Lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Vidimo se. Pozdrav!